شر داعش هشت صده زیان گهاندیه کرتی چاندنه لدورا ربیع و سنونه و شنگاله دا به تایبتی جلای چاندنا گنم و جهو باجانا دا هر دیسا خودان کرنا کرشو کوالی دورا سنونه او تقريبا سدي هشتي معيشة وان سر زراعتي بو چه يعني هاوين چاندن بعجان وخيار او آوي چاندن چه چاندنا ديم وگنموجه تدبهني اب هبق نها چاندن هبق نها چن هاوي هاتي وكادش يعني كادي هات آوي نهاي موجود الحمد لله باران او هات نها قلق جيتين چنين ده سالن در باز بویدا کرکار لموصل دهات نه وان دورا و کار دکر لداعش روشا خلکی موصل و یه وان دورا گوران کاریب سردا اینانه و شیان جوتیارا جی زور لاواز کرینه هسه ماكو بس شعير وحنطه بری سال جوتیاری هبول ویدوری همو تشتیل ویدوری هم نچندن لیاق سال چنینا جهو گرن مبتنیه داعش تعدایه که زور گهانده دوری آف نینا وکی بری جوتیاری بگنو باخشای بچینن بری نو که خلق سر جوتیاریت عیشی الویدوری عالم كان عايش على البساتين يعني سبارت بچیشو گرفتێک پێشنیارێک لسر آستین بلنجی رایدارن حکومتا هرما کردستان لبره کارو پروژین کشتوکالی لیوان دورن پیشمرگی کنترل کری برهم بینن او دفرانا بزاوی کشتوکالی زور بپیت و برکتن و اما بریار من داوه که همو او پالپشتی کشتوکالی واتا اعانات زراعی و هر هاوکاریەکی تری کشتوکاڵی کە کراوە بۆ زوتیارانی ناوچەکانی تری پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوانیش بە هەمان شێوە دەیکەین و هەرچی شۆگرەتیشان هەبی ئێمە وەک زوتیارانی ناوچەکانی دیکە حسابیان بۆ دەکەین. ئەگەر گرنگی ji axa vê deverê û ava bendavê Mosul bihête wergirtin xelkê Başûrê Kurdistanê bigiştî dê mifadar bin ji cûreha berhemên çandinê ji van deverên kontrol kirî da. Dê salên derbas bûyî ava bendava Mosul ku divê cûyê radgehişte vê devera kuştûkalî li ber çekdarên Daş îsaliya hişke lê dîsa ev devereka Kurdistanî ye cûtiyarên Kurdistanî hez dikin mifaj vê deverê wergirin ji bo ayîndeyî. Karman Elî Rodaw Sinûrê devera Rebîe.